i dobrodošli u Više od ljeta, pa evo ljeto, more, Tivac, Budva, na što vas u stvari asociraju ljeto i more? Dobar dan, pozdravljam vaše gledalce, pa asocira me na more. Pa ovdje smo svako ljeto skoro, radno, tako da nam nekako ljeto promakne, nije nam standardno ljeto odmor onaj koji bi trebao da bude, mada stignemo i da se odmorimo, ali uglavnom dobro je društvo, dobra je ekipa, dobro se slažemo, dobre su predstave, to moram da kažem, i dobro nam prolazi vrijeme. Pa dobro, eto, s obzirom da u suštini ljeto prolazi radno, kada za vas počinje pravo ljeto, da kažemo, taj odmor i kako ga iskoristite? Pa za mene, pravo da vam kažem, najviše radim ljeti. Za mene je ljeto radno, jer svi poslovi koji počinju da se rade traže stabilno vrijeme, tako da svi koji snimaju filmove, snimaju serije, počinju od proljeća, pa onda radi se čitavo ljeto, tako da za mene je ljeto uvijek radno. Koliko se često desi, eto, s obzirom da ste angažovani u serijama i za snimanje filmova, pa u predstavama, koliko se često desi da vam se možda poklope snimanja? Pa desi se da se obično poklope, jer kažem, svi kreću baš u to vrijeme, tako da idem sa jednog snimanja na drugo, onda se organizujem, voze me iz Sarajeva, na primjer, ako radim u Budvu, iz Budve u Beograd, iz Beograda u Budvu i tako, onda idem sa snimanja na snimanje. Dobro, pa eto, upravo posao i karijera glumca u stvari znači da nemate radno vrijeme. Tako je, radno vrijeme kad ne radim, odmaram se kad ne radim. Dobro, i kako najčešće provodite taj odmor, sa kim, gdje je ta vaša oaza mira? Pa najviše ga provodim na domak Podgorice, jedno selo, Ubli, odakle su moji, i tamo imam neko imanje moje i onda odem tamo, odmaram se, obrađujem neke vinograd, loze i to me odmara, radim neki fizički posao i tako ne mislim ni na šta, odem malo od ljudi jednostavno, jer ovaj posao je dosta stresan i najteži je nekako posao direktan vezan za ljude i onda se jednostavno oslobodim tih stresova, vika, galama, nervoza i odem na selo, to mi je odmor. Potreban je čovjek odušak, pa eto, poznati ste kao miran i staložen čovjek. Šta vas iznervira ovako, što vas izbaci iz takta? Pa ne znam, nisam se odavno nešto posebno nervirao, ne znam, sve ide mi dobro, sve u životu, nemam nekih razloga da se nerviram, tako da ne znam kada sam se iznervirao zadnji put. Pa evo, u Tivtu vas i ove godine gledaoci gledaju u predstavi Mediteranu, pa to je neka uigrana stara ekipa. Koliko je bitno kada su sa vama kolege u koje imate povjerenje i koliko je bitan taj tim sa kojim radite? Pa dobro, to je najvažnije, da se skupi ekipa koja ima povjerenja između sebe i dešava se da svako ljeto nekako se skupi baš dobra ekipa, dobrih glumaca, mojih dobrih prijatelja, tako da to se odrazi i na kvalitet predstave, jer mi ovdje dobro nekako se slažemo, živimo taj neki život i van predstava zajednički, tako da to sve nekako, to dobro raspoloženje izađe na gotov proizvod, to jest predstavu. Tako da mislim da su nam predstave sve dobre. A eto, 3 decenije rada iza vas, nebrojeno filmova, serija, predstava. Šta više volite? Znači, kad imate direktnu komunikaciju sa publikom, to jest predstave, ili više uživate u filmovima i serijama? Pa zavisi sve od projekta do projekta. Ima nekih, sad u zadnje vrijeme najviše volim da radim komedije, tako je neki period života naišao da jednostavno čovjek voli da radi neke radosti života, tako da ih nazovem. Zavisi od projekta do projekta. Koliko vam leže tako te komedije? Pa leže mi, volim kad se ljudi smiju, volim kad ih nasmijem. Tako nekako imam povratnu reakciju. I koja je to uloga ovako koja vas je, da kažemo, proslavila, a koja je vama najdraža? Pa ne, mnogo teško pitanje, najdraže ima, u stvari zavisi od perioda, najdraže su mi uloge neke kad sam bio mlad glumac, pa kad sam počinjao da radim, pa na akademiji dobio prvu glavnu ulogu u filmu Pismo glava,
Bate Čengića, to je mnogo značajno za mladog glumca da se pojavi u svijetu uopšte, da postoji, jednostavno da obezbedi uslove da postoji, jer film i televizija donose ono što je mladom čovjeku potrebno, zahtjevovo posla, da ga ljudi znaju. A pozorište, temelj, mislim, svega, mnogo je važno da se puno radi u pozorištu, jer to je onaj najvažniji u stvari rad. Šta je presudno kada birate i kada se odlučite u stvari za neku ulogu, da je prihvatite? Pa, presudna je uloga. Vidim, odmjerim da li mi odgovara, da li mi ne odgovara. Pa i ako ne odgovara, onda razmislim malo, može da bude izazov, pa ajde da pokušam, pa tako da... Tako, imam nekih raznih razloga, da li prihvatim, ne prihvatim. Dobro, a evo Budva na pjenu od mora, završena je i ta snimanje te 3. sezone. Šta nas, hoće li nas Jovo Radmilović iznenaditi nečim u ovoj sezoni? Ne bi vam otkrivao što... Znači, imali smo na početku jednog mirnog, Kad ste me pitali o nerviranju, bit će puno nerviranja tu, što se tiče tog lika. I ljubavi, i nerviranja, i radosti, i tuge, i svega. Dobro, hvala vam na razgovoru, želimo vam uspješno ljeto, prije svega da se odmorite i da posjetite vašu oazu mira kako biste uživali. Zdravi bili, hvala vam. Eto, toliko iz Tivta, mi ostajemo još ovdje, sunce polako zalazi. Danijele, je li ima još kupača na slovenskoj plaži? Evo, Aleks, odmah ti kažem, 2, 4, 6, 8 puta 100, pa otprilike tako nešto, u svakom slučaju mnogo više nego juče u ovom periodu. Pretpostavljam da su bazeni ovdje na slovenskoj plaži ispražnjeni zato što je mnogo više ljudi došlo na plažu. Da vidimo, Sandra ima interesantne goste i da vidimo da li je stvarno situacija sa kupačima na bazenu drugačija ili ovako kao što sam ja rekao. Danijele, od jedne žene ne očekuju statistiku, one nisu baš najbolje sa tim, znaš kako to ide, to ovi muškarci. A žene kad pogledaju kažu ovi ljudi uživaju, ima ih puno i treba nam vjerovati. Ali kad se žene udruže, to je sasvim jedna druga stvar i to će biti naša sljedeća priča. A kada se udruže gospođa Gordana Vujović, Nada Roćinović, žene Bara, gospođa Anastazija Miranović i kada shvate mi imamo moć u svojim rukama, onda nastaju divne priče. Gospođa Gordana, je to tako? Da. Plivanje na sjevernoj hemisferi trenutno i najpopularniji i najtraženiji sport. Uostalom, za 10-ak dana počinje i veliko svjetsko prvenstvo u Barceloni. Kucno i čas da se održi i prvi Podgorica Open u plivanju. Podgorica i vodeni sportovi to nije najbolja simbioza. Pokušaj sa vaterpolom 1997. godine prošao je tako što su vaterpolisti Podgorice gubili redovno rezultatom 22-3 od bilo koje ekipe koja je dolazila iz Boke. Što se tiče plivanja, situacija trenutno nije mnogo bolja. Naravno, postoji škola plivanja, tako da su juniori ti koji vraćaju vjeru u bolje dane. Ipak, bili smo radoznali da vidimo šta će se događati, koliko će biti disciplina, takmičara i šta će se konačno desiti u finalima. Na kraju veliko iznenađenje, samo jedna disciplina. Dakle, ništa od ostalih stilova poput leđnog, prsnog ili leptir stila, kamoli mješovit ili neka štafeta. Samo kraul stil i to ono najprostije moguće, 50 metara, dakle jedna distanca ovog olimpijskog bazena. Tako nismo imali priliku da vidimo one čuvene viraže sa kolutovima, okrete, promjene ritma. Međutim, takmičenje je bilo takvo da nije bilo ni tih 78 koliko se prijavilo, dovoljno je bilo nekoliko oblaka noć ranije kada su bile kvalifikacije da mnogi odustanu. Na kraju u finalnim trkama dosta solidni čak rezultati što se tiče juniora. Pobjednik je Nikola Vlaović, 31 sekunda, 53 stotinke, što je za taj uzrast čak i respektabilno. Kod juniorki Mina Popović 42 sekunde, 47 stotinki. Seniorki, zamislite, nije ni bilo. A kod seniora, dakle u glavnoj trci, pobjedu je odnio Miloš Karsmanović, 26 sekundi i 25 stotinki. Plivanjem se nisam nikad profesionalno bavio, čisto rekreativno. Pohađam fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. U jednu ruku je i to doprinijelo ovome rezultatu, obuka na fakultetu.
Kada uporedimo to vrijeme sa onim što daju najbolji na svijetu ili na primjer upravo vrh svih vrhova, olimpijsko finale u Londonu gdje je zlato odnio Florent Manadou 21-34 pobjedivši ispred Amerikanca Kalena Jonesa i čuvenog Brazilca Cezara Ciela Filja, naravno da tih 5 sekundi razlike su dosta veliki. Uostalom, svjetski rekord je još bolji, 20.91 što je postavio upravo Cielo Filho u doba dok su se koristili oni poliuretan kostimi, dakle super racing kostimi koji su davali još bolje performanse. To je razlika od 5,5 sekundi što znači da naši takmičari to najbolji gube više od sekundu na svakih 10 metara u vodi. Kad bi tako bilo na kopnu, onda bi nam najbolji rekord iznosio negdje oko 23 sekunde. Znači da nismo ni na kopnu čak inferiorni koliko u vodi. Ipak treba reći da u Podgorici uslovi za ovo ranije nisu postojali. Postoje sada, s tim što ih treba možda malo bolje iskoristiti. Stimulisati prije svega takmičare da se bave ovim sportom koji je noseći olimpijski sport, dakle uz atletiku najvažniji na svijetu. Drugo, organizovati ovo takmičenje koje treba da postane tradicionalno, ali ne možda samo 13. jula, nego više puta i sa određenim nagradama. Kada se to desi, onda možemo očekivati da se neki Manadou ili Cezar Cielo Filho rodi upravo i u Podgorici. Međutim, do tada ćemo sačekati zato što prije svega treba podići i sportsku kulturu u našem glavnom gradu. Osim škola plivanja i ovih rijetkih mitinga, sve ono što se događa u višesatnom korištenju ovih bazena ne liči na sport. Iako imamo taj olimpijski bazen sa 8 traka stvoren za plivanje i za nadmetanje, posjetitelji ga međutim mnogo više i rađe koriste za bacanje u vodu sa što većom eksplozijom iste. To ipak nije sport, ali treba raditi na tom sportskom duhu. Za sve ostalo organizatorima sve čestitke i na sportskom programu, organizaciji i onom što je bilo i van sportskog sadržaja. Biće tako vedrih noći, biće tako ruja.